Omwezi wa Agadirisa wa Bushenyi okugamba ebi n'ebindi abiri ali amukoro gw'okurundana sente zabwombeka bw'ekibiina ky'abeegi ali Kizinda Primary School abeegi aba bamazire obwire barikushomera omu kanisa. Abazire bishomereni mumanyane mureke kutema n'engwara mureke kweyanjira murakombe bihaze mu ndijo kandi wabo burunu okore ekimeye kuba nikikorwa hanuya nindaganisa kandi impamya ngo ishomerera turakagaraka nyuma twaba twine government turye nyuma cyace turye nyuma kandi n'abazire matuhereza abana ishomere ndijagumza mu ndutunguka umurage turukurato kwa basayi atana appropriate time neito mutwete tuje tubase n'abasayi twenda isomero rino abana kugira bagaruke bitonga no kongera mu amani abasomesa baitu nabona bakwatwa na management abusomero kenda mu iskane after all the leaders bona they have agreed to have ekya kabiri nigenda kubasaba hatuze twatunga ikisomo cy'omuru no kuochi amasomero jero tukatunga isomero ya Bentu ha primary school ya Waislamu ikatunga omuru ndo micho yona ya kwa ya baisiki fortunately mbabana bakabalika mu class omukorogo gwegwebembirwe abazire abokushaba government okubahwera isomero ryaje n'abasomesa basatu ine class musanzu turumuntu zo bana magana 3 cyangwa manyisa ngo abazire n'ikindi kibakuba nibete so twantera umuranga government tongera abasomesa ecya kabiri ibindi be baturaganise batuhereze for example nka toilet yitu bakabagitereza bakizinda bapumye no kumakombeka konka na hati tukagireba kandi enrollment yaryo neryicereza ngo rugume ryine P7 kandi ekimfutekateka ngo nagamba nabiciro kukwataho abandi abo kunkiza enyota ntuiza kumekinga sure ngo twabongera abashomesa rero ishomero ryituyagumiza mu misho ahubwo kuba twatakwatanishize hamwe nk'abazire nk'aba stakeholders bo mwanyogo ishomero turi kuja kutunguka omuganto wazo mu rukungiri ab'ekitongole kyabona bagiga hare nyekundire group bashaba okusasirwa ombebembezi nabo abatwarize nk'abandi twenda kwa kanisa kimwe ebiri kugambwa aha mikutu y'amahurire nka radio WhatsApp Facebook n'ahandi ngo general muhwezi katugugu na remesa program zabona bagiga hare omuri rukungiri timazima n'ecuba ishenkuru w'ecuba ebi n'ebindi bigamberwe barimo kuvugana abakuru Alpam Royal omu rukungire municipality nito twakozire mistake agushonga turakwatagene nabe by'okwerinda n'abebembezi ba district na munonga turahandikire polisi kugira ngo tujumayise ntuza kuba twino urukiko so turakwatagene nabe na security okupariza chairperson kwa rabe na korimiro moye akwatagene n'abebembezi ba government aha ruringo rwa district aha magombora mpaka village kandi ebyarukoraganisa hareke kugira ngo biryaha kandi abantu batari kubireba so nza kugamba na madam chairperson kama witu tumugire tuti abo kubaho na lebo jimwe icyabira yire kuri wa president bakarwo bari gama unemeragara abantu kumwe nibiri nabagire ni mu kimanyengo bakakigamba mwene kumwe nibiri gwagarurirwa abantu n'ebintu bikaboneka bakabitunga neba yaba double profit ninka unyuti ngareba ubuzima of course yicha yaroza nti bw'umugamba ajyacu kujye mu district mugamba cyajyale cyo ibintu futugabeneda fikitwetaga kujya kutumbulira ko police nje ibintu bitamula kwebiki bile tugenda kugaba and so taro group ngune ya jimu na lebo jimu group ngune ya peace rugamba twena turiye abantu bayina remo so it's a matter of ideology umuntu waza yito mu kutwaza muntu kikweza kigenda kuteganisa amabantu amakuraga gashakuwa Ben Mohoz na Dan Basibye.